Kua whai mahi hou ngā wātene Māori ara hea whina I ngā mauhere ki te hoki atu anō ki te hapori me te kore takahi ture anō. He mahi hou tēnei I toko ake I tētahi whakaritenga I wainganui I ngā wātene Māori me tētahi rōpū nō tā wāhi. He whakautu I te karanga a te iwi Māori. Our Maori people are returning and sadly in numbers that are absolutely appalling. Ko Crimenan te ingoa o tētahi rautaki tautoko mauhere, ko tana mahi he whakatū I etahi whānau tautoko ki Wainganui I ngā mauhere, he aki hoki I a rātau, ki te whakamoe I a rātau mahi taihara mo ake tonu atu. Kua tono te rōpū whakamauora mauhere no Denmark a able I ngā wātene Māori ki te whakatinana I tēnei kaupapa ki roto o Aotearoa. Me te whakapono o Jack Taumaunu, ka tāia e rātau. We as Māori wardens who are licensed to do it can deliver that program 150% with the backing of the country and of New Zealand. Kei te whakatinana tia tēnei rautaki ki ngā whenua toru te kaumāwaru huri noa I te ao. Neke atu I te rua mano ngā whare here, kei te piri atu ki aia. Hei tā Taumaunu, kaore he kōrero I tū atu I tērā. Over 70,000 prisons, and for 20 years, surely the goodness, there is proof in the pudding. Ko te mea nui mō ngā wātene Māori, ko te Māori ka whiwhi I ngā hua. The Justice Department, the Corrections Department, when they in fact have these figures endorsed and conveyed to us by Judge Cole Shaw, we found it so appalling that some of us, tears running out our eyes. Ko te whakapai ia ka rere atu ngā wātene Māori te kau ki Denmark, ki te ako I ngā rautaki mo tēnei kaupapa. He tā Gardner te karere.